Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the like manager Pilani, and then I'm of course the like Psycho. Single manager plan of course. So it 18 time could post manager plan of course in Africa poster laying Africa Sangana Munloye angana disability. Yeah, so of course manager plan ay retsanen laying Africa ingena it's an mod ka packing it's an mod that mo kombisa the exact place la ay re kona of course. So if ka ingena landini lani ka packing as you can see ingena ka packing so if ka ihlangana misa un'wana of course anga itsakela hikuva a hi voneka live. So loko ya ri busy like I endla live here lama swi vona straight ku swi ndise kuyini maswo musi a va ri moving tani swi swi vona kwalana a va ha ri moving va kha va vulavula. So you vona n'wana from a distance a hi fambiseni fast as you can see loyi a nga le a nga na wheelchair a ri le makumu le as you can see mako yana makaliwa even then yi n'wi vitana ku a tala a kota ku tshinela la a yi ri kona. Okay. So manager plan of course yi chika sayita hi kombisa condition ya that wheelchair tani leswi mi swi vona ku hi leyiwani. So loko na ta condition ya swi kona swona ku a yi straight ne. So ke batla uri batho ba bona wheelchair le ha o ri jwang wa bona guys, this is the wheelchair ya Zaid ne my bona. So this is the condition of the wheelchair. That is why ndimzela ku let's change the people's life. My bona njani ithakeni ila kuchitwa xile xitlhela hlatsiwa ila ku endla service my bona njani. So this is what I'm here for. Ni vuyele swo la kaya ni mu cecela na mavhili so una like i hlangana na mina. I'm doing wheelchairs. Come and let me show you. Can I do wheelchair more? As you have heard, if you can kombisa manager plan of course ku yi nga tsakela ku va kha yi n'wi servicela. So it does make sense ku va vanhu sweswi va donate sweswi a ya ha ri Cape Town sweswi a ka ha na excuse lava va tsakela ku va donate even the businesses a swi bohi va chela yona manager plan va nga arrange va kota ku kha va lunghisa that wheelchair lava nga na ti-funds lava nga na mali wena mhaka liwa swi nga va kahle. So of course handle ka sweswi fike yi kombisa munhu manager plan hi ku xavela Dman a cellphone ku cellphone yena a yi nga ri kahle as you can see hi le ma vona ku yi njhani a yi hlakarini swinene. It's a old Nokia as you can see kwalano ya khale swinene. So ma swi kota ku swi vona ku condition ya yona yi kahle le ndzhaku as you can see ku vonaka na battery laha we can see it. So manager plan of course yi kombisa ku yi vuye yi n'wi xavela a cellphone na ri vona ku ta ka statement xa yona lani tani kha ni xi vekerini kwalano yi fike yi xavela Dman a cellphone as you can see kwalano ma yi vona musi mhaka ya kona. So condition ya kona hi leyi yi hi kombetaka la loko na ta of course ka paragraph yaleyo of course if you kombisa ku he was happy after that and he asked me to take few pictures with him. Ma swi vona ku a ku ve na mpfumelo yo va teka the pictures. Okay, then guess what, he does not have a good phone. He's using old Nokia. I decided to get him also a new cell phone as a surprise as you can see kwala. So you kombisa munhu manager plan you kombisa ku if himpela kahle a yi na enough funds ku va ku ri yona a yi ta va yi ri busy swinene mhaka ti wheelchair kahle. So lava tsakela ku donate they can donate. Yeah, of course hi ta hi kha hetelela hi Psycho. Yeah, so Psycho of course if you posta this post leyi nga fika yi tsala ku dyondzo i xitlhangu xa vutomi ni ba mandla ni vuyelela n'wananga loko a ri mina ndzi ri tlhavela i ya mahlweni. Congratulations madyondza ya mina n'wa Jimisi hi nyama of course Kusmetal hambi swi vula yini. Okay, it's fine or ni research a swi ntsandza ku kuma meaning ya Kusmetal mara it's fine as you can see. Yena n'wana psychology waloyo swi kahle swinene graduate-ini a swi ri kahle swinene a mbarini a ri kahle swi sasekile swinene. Then of course ku tlhela ku va na another picture as you can see on top kwalana nga fika tsala ku vereka ivukosi Jimisi leswi nga fika tsala swona swi kahle swinene swi kahle hi nga vula tano congratulations to her. Hi mahlweni swa tikomba ku Psycho hayi minkarhi leyi loko phela va hleketa
loko yi suka ka Dr. Joshua mani fike yi kombisa ku vana va le xikolweni vana va le kuleni mani ku laveka mali ku va kota ku va kha va make sure ku swi va kha swi famba kahle na le xikolweni na mhaka leyi so swa tikomba ku misava kha yi ri serious swinene n'wana wa yena hi loyi loko yi performa yi make sure ku kwalaya loko yi zamazama yi va kha yi n'wi nghenisa xikolo hi leswo nanza ko fana pastor donation ngati bongo makwani wakawe nayo lawo khala cha mthuzi kama choko samba bongo uspara na nyanga choko kama choko samba bongo uspara na nyanga choko kale kale ifike njani la vendi ifike la kunanza kwa moyo mwana manini